Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngokuphupha uphambanise izicathulo. Siyazi-ke sonke ukuthi ukuphambanisa iy'cathulo usuke uthatha esaka-left usifake ka-right, esaka-right usifake ka-left. Oyinto-ke engalungile leyo futhi nje engathandeki, angeke uvele uhambe phambi kwabantu ugqoke iy'cathulo ey'kanjalo. Singasho-ke ukuthi leli phupho libika ukuthi-ke kukhona, ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela uphuthume ku-YouTube uyo-subscribe-a, usilandele ku-TikTok, usilandele yonke indawo. Iphupho lokuphambanisa izicathulo, leli phupho-ke lisuke libika ukuthi-ke khona abazama ukukuphambanisela izinto zakho. Noma ngabe kuthiwa uzama kanjani kodwa-ke kuzoba khona labo bantu okungenzeka ukuthi-ke abantu abangakuthandisisi, abangakufiseli okuhle, bazama ngayo yonke indlela ukukuphambanisela izinto zakho. Kanti nje wena uzobona ungalungelwa yilutho, kanti khona abaphambanisa izinto. Naleli phupho-ke futhi ngingasho ukuthi alikho lihle ngoba kusuke kumele usukume uy'lwele, ngoba kahle kahle shuthi kunabantu abalwa nawe. Nawe-ke zama imizamo yokuthi usukume uy'lwele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, kanti khona enye ividiyo esike sayenza echaza nje kabanzi ngey'cathulo la besiphendula umbuzo nje wokuy'phambanisa. Ungabuza umbuzo kwi-comment ucele ukuthi ucela sikwenzele yiphi ividiyo sizoyenza ngokushesha. Kanti uyakwazi-ke ukusithumela umyalezo lapha ku-inbox ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la esokuphendula khona njalo ekuseni uma kukhona-ke umbuzo ofisa ukuthi sikuphendulele wona. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nisilandele kuyo yonke indawo.